Yuki, sebaik dia, udah ngantuk. Main dia, mesti kena awak aing sare bae. Mesti kena awak kumaha deui lo. Bawang kolan dongki putih. Bagus saya teh sare bae teh putih aing. Hari ieu nanti kita di pelukanan. Ayo, jangan gabung aing. Mimpi tak gundam dia gitar baik kuat di pelukanan. Beting kapoko pelukanan mah. Mau. Juki, jangan kau tidur aja. Itu muka sudah kayak tai. Mutikan awak tan banget dong babangkol. Nangder. Kasar. Sepas pak kuda dia. Juki. Dari kan ya. Juki. Gimana kau berada? Sini. Ulah es bae. Main mesti kena awak. Mutikan awak kata banget dong belum dangdut. Kayaknya dia awak main kabeh bang putih. Wih, selang. Ada kecut. Mama nih. Oh, nu buka mana bareng. Kolor kene. Woi, Sabar dia. Ih, beneran dia. Sabtu. Dia Sabtu Minggu. Sabtu, jepi PRT nyita aing mentan perelek. Bah, iya nyamper dia. Wis keren temannya. Ih, habisin poe Minggu doang sekali lewat. Tanggung Kemarin geus dipetang cai. Tanggung jawab PRT. Buat cerita ieu Di RT nu mana ieu mah? RT loba ieu. RT tilu. RT tilu. Oh, geus mupakat kabeh. Mupakat. Jadi geus segala. Wih, lah cut, tekan cut. Iya, boy. Assalamualaikum. Pelerek. Sepatu mana ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ye, pelerek J. Sepatu na muka ieu. Aya jelema. Ayo kata. Lamun awak kami asup yo. Dobrak yo. Oh. Ayo dia. Ieu pintu Iren. J, pelerek. Tilu Remor. serangan teu mere-mere J. Oh iya. Nek dihapus. Dihapus kumaha ieu mah diangkut. Anak kumaha sorangan J. Minggu sorangan can bayar ya. Nek kumaha, nek diobrak, nek diangkut apa nek dihapus tina kampung. Pelanggaran dia kartu kuning rok offset serangan J. Iya ajudan arana. Haji Sued. Kan dengan website. Anu aju tadi kau ide-ide ke anu edan tah heun tah. Aku tamu model kitunya. Nyaho. Tah kan? Ada udah. Dia beto. Duaan burung. Di mana? Saya dulu. Iya aja. Iya. Mah ya. Ayo dah, ayo. Lunjak kau, pergandengan naik. Ayo. Ayo. Ibu ya kalau presiden. Pada gitu. Deh, marana ieu. Aje. Edan kan? Iya membangus dah. Dia anak nih ya. Doang mah jadi kerut-kerut dah mah kieu lah. Jadi apa dia? Maksudnya layan mali perele. 3 minggu dia. Berturut-turut pelanggaran dia. Sawah mah berapa hektarnya? Kadenge radio kami tadi. Lain bejak. Bejakeun apa sorangan. Hang kieu apa kieu? Bagus mah kitu tah. Ayolah, anu perlu saya. Bapak sorangan ti mere-mere. Perlu nasa. Atuh bapak sorangan ka urang. Dia anu perlu ke pepaing. Atuh heuh. Dia Bapak dia perlu tuh kan naik. Henteu nek naon bapak dia naon di. Bapak dia mah Jo. Hah? Bapak dia. Henteu. Nges lain adi papan dia jeung indung dia ka mana? Bapak dia mah. Aya di mah. Unggal digedor ku teh mere-mere acan beas-beas. Iya, karung ieu, iya karung ya. Tah, beres. Lain. Dudulan di naon? Beas. Plastik. Lain dek mere beas moal. Beas. 3 minggu ai loba. Dia jok beas tenan. Dia mah beas tenan. Beas unggal beas anjing. Beas. Beas.
Lagi bebas ta. Dia Dia biasa. dia mantan bas ya. Atuh ho. Terus merah Bisa insan. dong Pak RT. Oh, geus kayak iya geus sabar nanya tiasna sabar tangguhan. Kamu tuh mantap apa dia. Gila putih tadi ngeceblek desmet biasa. Nah, dilebok ku dia. Helm. Ima helm dia lain beas. Iya. Dek dia mau dijual nggak jadi duit lain. Bingung. Awah beas, awah. Selain helm tanaun, radio tanaun. Belum. Iya seperti sore aja. Awah mah awah. Hebat jual ieu. Bagus juk tah. Tangan olah tuh tangan. Kira aku beas. Kira. Ya sama babar hektar bapak sorangan gara-gara. Lain orang tuh geus bebelaan tuh geura. Lain orang sih ya. Kusiwi ngamuk ya. Ngamuk henge. Ngamuk. Daek. Bulu-bulu. Lain Ada moal. Semua. Laut lah. Lunjak tanya. Lunjak tanya. Laut Soal. Tepukul-pukul. Laut lah. Lewat ke anak nanti ya. Lunjak. Terus Lunjak. Melek. Apa? Perek. Cut, buat lambetan. Dusun dari ya. Tabokanan nah. Jadi ya, yang melakukan motor baik, jadi ninja moal. Suganan dia mah di 8 Ki jadi ninja kapan? Jenek tani ka dia. Tutum benon kayak maing. Ulin yuk. Mana? Batai kotokan tuh. Mana? Tuh. Sengaja cing. Kucing lah ya. Ini kotokan. Woi. Di 8 bae. Nah, gitu. Bagian sip dari ya. Mentan perelek. Jalan bagian dia. Dari ya. Enggus mah tadi sama ya enggus kan kok. Capek wah enak bae. Karu mana? Iya nah. Di Saab itu tuh. Itu nyawa kan Imah Haji Saab. Kata mau hiji pas ke tikungan. tikungan gitu tah. Ya. Harungna aya di dinya. Coba teh. Belok. Pokoknya penta. Kita neta tinggal neta dong hiji. Ya. Biasa eta. Udah itu bisa. Samarana Haji Saab. Saab. Lain teu bisa, geus kali itu bae heula. Ayo yuk. Udah kan si banyak di teh kotok ku mah, ya. Harungna di dinya contoh. Modar arok pasti. Sting antep-antep. Kan kumaha? Tang di petampilingan sakitu ku anakna. Itu can ku mbokna, kakekna, nenekna. Riap. Oh, dia lain. Beres dia pip. Sting antep-antep. Belum kan ngajet ya. Oh, iya. Kosong. Udah mana beundangan ai jauh nya. Di pertama pada hari mentan ya. Oh, dia iya mendengar. Utang mah. Assalamualaikum. Tadi teh aja sahamnya. Assalamualaikum, Haji. Kaji Saabnya. Saab. Haji. Saab. Haji. Saab. Haji. Saab. Dicolean dong nih Haji. Haji. Ya nanti. Ada cangcut. Nanti dia mah. Ada cangcut. Tadi teh ada cangcut gitu. Dia biasa. Atulah cangcutin deui dia. Tidak ada, tidak ada. Ih. Kana min. Kolot aing atuh. Oh. Tuliskan kenangan tentang caraku kana kana wang. Ya. Sadita lah. Dodok. Ada kan udah jok. Dua yo. Ayo siap. Lu kudu jeneng bae. Oh. Oke. Assalamualaikum. Haji. Assalamualaikum. Dari deui. Oi. Gandeng. Anjlem mah. Belum apaan eta? Oi. Dan. Corean lain di tamanya di beungeut na. Ini namanya bukanan dia. Dia tadi dua udah Lain dia. dua. Iya. Enan Nah, enan yo. Relek.
Jangan kayak sama bukan. Kala. Nanti mana ya? Itu mana ya? Angin bak longok. Gas dapat sih. Kayak. Iya, tadi kayak naon yo. Jadi anjing, buka bina-bina dalam ria. Anjing haji. Jual aja. Kumaha